дар Тоҷикистон эътирофи Толибон аз тарафи Русия ба ҳайси ҳукумати расмӣ дар Афғонистон вокунишҳои гуногунеро ба бор овардааст. ин пеш аз ҳама масъалаи геополитикӣ аст, чунки Россия ба Амрико ҳамчун рақиби худаш муносибат мекунад ва ба сабаби он ки Толибон омили аз байн рафтан ё ки аз Афғонистон, аз Осиёи марказӣ рафтани амрикоиҳо шуданд, аз ин нуқтаи назар ба хулосаи омадан мумкин аст ки Русия тарафдори маҳз аз Афғонистон рафтани амрикоиҳо буд ва Толибонро аз ин сабаб дастгирӣ мекунад. коршинос Қосим Бегмуҳаммад мегӯяд, Русия ба ин ақида аст ки баъди ба расмият шинохтани Толибон ҳадди ақал нақшу ҷойгоҳи муҳимеро дар Осиё пайдо хоҳад кард, аммо дар сатҳи байналмилал тарафдорӣ зиёд нахоҳад ёфт. ба эҳтимоли зиёд пас аз ин иқдоми Русия бархе аз кишварҳои Осиёи марказӣ низ иқдоми мушобиҳеро анҷом бидиҳанд. аммо нуктаи муҳим ва калидӣ ин аст ки оё чунин иқдом боиси тағйири вазъият дар Афғонистон хоҳад шуд ва ба сурати калон дар сатҳи байналмилалӣ дигар кишварҳо хосатан қудратҳои таъсиргузор Толибонро ба расмият хоҳанд шинохт. من فکر نمی کنم که در چشمانداز نزدیک امریکا، کشورهای غربی و اروپایی چنین اقدام را انجام بدهند، بلکه با استفاده از کمک‌های خاصتا مالی که به طالبان انجام می‌دادند فشارها را بالای این گروه در رابطه به حقوق بشر، حقوق زنان، تشکیل حکومت فراگیر با حضور اقوام مقیم افغانستان و امثال اینها بیشتر خواهند کرد. قبلا در روسیه طالبانро чун гурӯҳи террористӣ медонистанд, вале моҳи декабри соли 2024 Думаи давлатӣ қонунеро қабул кард, ки иҷоза дод ин гурӯҳро аз феҳристи созмонҳои террористӣ хориҷ кунанд. додгоҳи олии Русия ҳам ин корро кард ва Русия ҳамин тариқ аввалин кишваре шуд, ки ҳукумати зери раҳбарии Толибонро дар Афғонистон ба расмият мешиносад. дар бисёре аз кишварҳо ин гурӯҳ ҳамчунон ифротӣ маҳсуб мешавад ва касе ҳам онҳоро раҳбарони қонунии Афғонистон намешуморанд. назари таҳлилгарони афғон дигар аст. باور من هست که روسیه میخواهد جبهه جدیدی که میشه اسمش جبهه ضد غرب بگذاریم در افغانستان میگشاید در پهلوی ماجراجویی که در اوکراین داشته میخواهد از این جبهه در جنگ اوکراین در برگ های استفاده ابزاری بکنه و همچنان احتمالاً اگر کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای منطقه مثل چین و ایران اگر در این ماجرا به اصطلاح عملکرد آقای پوتین و روسیه را تعقیب بکنن، یعنی اونا هم به تعقیب به رسمیت بشناسن، احتمالاً این جبهه قوی تر می شود. مردم افغانستان حالا دیگه دوست و دشمن خودش شناختن که چی کشورهای دوست مردم افغانستان بود و چی کشورهای حامی تروریستان بود. ما به این باور هستیم که روسیه با این اقدام اخیر خود با چالش‌های زیاد روبرو خواهد شد. طالبان моҳи августи соли 2021 дигарбора қудратро дар Кобул ба даст гирифтанд ва барои нақзи ҳуқуқи башар, маҳдуд кардани фаъолияти занон ва таҳсили духтарон аз сӯи ҷомеаи байналмилалӣ сахт интиқод мешаванд.